uthie ngiri 50 te ngiri 50 uhe ngiri 50 ngiri 50 cia ki cia kĩama urite kĩmbugĩra gũthũkĩra we kĩama gĩkĩ ũtindaga ũkĩnjĩra ngiri 50 rĩ mwaka ũgathira itarĩ ndona nginya atumia gũkũ rĩ kĩama gĩkĩ ngiri 50 ici nĩ cia ki aca tigana atumia kana ndimarehage gũkũ ndũkĩmarehage gũkũ ngamenya ngiri 50 ndĩraruta cia ki venye na kuona sana ngiri ici 50 njokete kũruta o mweri ka 50k o mweri ka 50k kĩama gĩkĩ ũrega kũrĩa nĩkĩ ko tũraga ũrĩagwo inafunguliwa na kadi, security is very tight. Hakuna kadi unazitoka. Niende tu nilipe, ndio? Yeah. Karibuni. Koja. My wife. My husband. Mr. Jogo. Dai kuzuri. Nikiweka huko wewe. Ukoje tagia kilipe mtasioka huko? Karibu. Asa. Karibu. Ngoja kidogo. Uguo hake mwana gũkũ Jehova. Muthuri thai. Baba kiria kanua muthuri thai nyukwa. My wife. Nikiweka huko. Ukire na 02 na woya room. Asa uka. Utageia gĩtĩo ta kĩu. Asa. Ũyũ ni si amani. Ndoka kumuonia kuri akomaka. Cia mani wa kĩama. Uguo ngiri ciakwa 50 iria ũtũraga ũnjĩtagia ithia gũkũ. Asa. Weka mwana. Wewe kijana. Usifanye nikufinye heke. Ngiri ciakwa 50 gũkũ nĩguo kai. No visi hivyo vile unafikiria. Ugacaria karĩa karũngarũ gatarĩ na gata nĩkĩo ũtũrĩte ũnyingagĩrĩra nĩ gĩta. Wewe nikiweka huko. Nimekuja sinakuja kujenjo. My husband. Is my wife. Gũkũ ndĩ ya ng'ombe gũtagwo Nacu mwena wa Kikuyu na gũkũ njũkĩte na kampuni ya Jasamu Merchants Limited twĩna broti njega mũno ihutĩtie rami atĩ ũraima rami ũkaingĩra only 100 meters only ũkaingĩra mũgũnda-inĩ ũyũ broti tũrakwenderia 350 ũkĩrĩha cash no ũkĩrĩha kahora nĩ 400 ndĩ gũkũ mwena wa Ndeia Kikuyu ngũkĩte kuonera mũndũ wĩ diaspora broti na nĩndamuonera ci handũ hega ci hakuhĩ na rami na ciĩna ready title deed koguo wewe diaspora ũkawĩigithie na Jasamu Merchant. Hũrĩra namba ĩno ĩ haha ũnjĩre Njogu nĩngwenda ũndehe gũkũ Ndeia Nacu na niĩ ndĩnyakuĩre broti ĩmwe na Jasamu Merchants Limited. Atĩrĩrĩ ona mbũri me ici gũkũ mbũri me nĩcio ici wenda gũka gũkũ tũthĩnje tũrĩe kabũri-rĩ no kamwe tũragũra haha na andũ a gũkũ Ndeia nĩ ega mũno tondũ nĩwona mbũri ta ici ũrĩa ci njega na nĩ thaka na kwĩna nginya irio we wendete kũiga ng'ombe mbũri this is the place to be. Hũrĩra namba ĩno ũnjĩre Njogu nĩndĩrenda mũgũnda ũcio wa Ndeia na 400 ũkĩrĩha kahora deposit nĩ 100 rĩa 50 icio ingĩ ndũkĩrĩhe kahora twaririe. Sorry. Yeah. Nigato nikauma. Ini. Ndĩrona. Ini gakegwa. Ini. Gĩkau. Niki. Atĩrĩrĩ. Ũretwo makĩte o. Atĩrĩrĩ mũtumia ũyũ. Mĩaka yaku nĩ ya gũthekio nĩ katuni kana ciana ciagĩrĩirwo nĩ gũthekio nĩ katuni. Taine, ini gagĩthiĩ kũhũrwo. Kau. Nĩwona ĩ? Akandĩka wotete maita maya. Ũmũthĩ. Katuni. Gaka. Matano. Na ndĩna mangĩ kamũira ngome no nginya nyone thaa ici ingĩ. Kamũira ngome no nginya ndĩka watch. Ĩkĩ kaĩ mũthomeko.
Leo ule nä kå rigwo atä rä rä wä ra waku nä kwä rorera katuni gå tirä å ndå å ngä å ngä ciria katuni tu må tumia må gima må tumia må nene tawe ona kwanja nyå kona thoguo mangä korwo me haha makore nä katuni wä roragä ra kuma rå cinä nginya hwainä mangiuga ndärona kana kau å rä a ge gathaka gatuni kau ini kwina kapati kako utirä kä ndå kä ngä å ngä kä ra nä wataga tå thabuni atä tå thabuni tå thabuni ĩni tå thabuni nä tå tå gwä tua tå thabuni nä tå 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 twa wendo soaps ĩni tå soaps nä cio renda tå thabuni katwä guothega soap kari ndå tumia å ndå rä hakiri wä njä kä re tuo gä kä re tua gä korwo nä tu tå ragå kenia rä ä kä ra wonaga kau kanjä kä re teka å guo tarehe kä ndå ingä nyua rehe kä ndå ingä kunda ta ndehera ta kajuice njå kwenda cai aca tigana na cai tarehe kä ndå ingä kunda ta kajuice nä ta ihuba rä ranju ndä hingicire må no haha nä hingicaga kå menya Naenda kuna kelele. Ule wakirehe nä getha ndä nengererie ndakiugaga nä ndå kuona maå ndå maku mothe kwä gucia tene nginya no nyinamagä rä ra å guo kainamä rä ra å kahe wega nä gå kå ra irio nginya waruga wikagio kå u rä u nä må tumia ndahikirie kana nä maragara ma må tumia takä-inä å rä a kä ikarithä tie haha atä nä TV kä rerorera kä ngå ä rä athuri nä twä hingicaga ndehingicire no ndå njå ä we thikå ici nä tå rakorwo twä na backup å rä a ndaigua å mboete we gacaidi chiki no må haka njethe ndĩretha kega gacirimu wega karũngarũ nĩ ndũkuona nginya ũrĩa taine nginya makuo rĩu haha nĩ thĩ ndangĩkĩrĩte sexy handũ ha kwĩhumba sexy ya nyũmba na tũtikĩrĩ na ciana gũkũ tarore makuo marĩa gĩkĩrĩte ndĩretha side chick niĩ he mũndũrũme ũyũ nĩ kwĩbanga ũrĩa ngwĩka hatirĩ thĩna ndĩna kamũbango nyonete handũ gwĩkara ũũ ngũceme nginya hakinyanire twĩ nawe haha ke tuone no nawe ũrĩnyonaga ũũ nĩ sawa Hello, babe. Hello, sweetheart. Uko aje? Niko poa. Umenitupa sana wewe na wewe. I missed you. Niko headquarter. Oi, venye tu hatuwezi patana. Like tuongee hivi.
Kawatumia sake nemo. Niko kwa nyumba. Unataka kuniona? Promise nini hasa? Of course, you know. It means your sweet words. Iria kwa njiraga face to face. Ukihutagia tomakai. Ugaikuruka. Rĩu buroti icio ndĩia nĩguo ũguo ndakwĩra wĩna 350 wĩna cio nĩ 50 by 100 nĩ 50 by 100 hendaga ũkamba ũkona kĩnyamũ nĩ kĩega no kũrĩha Ai, Kenyamo ni what? Ni nini babe? Wona Kenyamo mbere rĩ kĩeya ũcoke rĩu ũrĩhĩre Rũkĩa nakĩo kĩumĩra kũ Jehova. Tatiga nĩ tũkwaria nĩ ngũkũhũrĩra. Hello babe. Hello? What's happening? Hello? Mani anegera simu. Tũtũbaba na tuwe tũnigua babas. Tũgũcemania. Wathiĩ atĩa rĩu Kinyamo mũgũnda? Sawa, tũgũcemania we. Rĩu nĩ atĩa? Wacenjia. Gũcenjia kĩ? No client ndĩraria nao haha. Rĩu ndĩkĩ ndigĩrĩire ũthire toro tondũ wĩra waku ũgĩkoragwo no kũrĩa na gũgĩkoma. To wakĩrĩkia kwĩrorera katuni hatirĩ ũndũ ũngĩ. Ndaigua sweetheart ndauga atĩrĩrĩ. Atĩ? Ndikũrũke. Toko nini ũgwĩta katuni? He hĩndĩ ngũgwĩtĩte no ndũnaigua. Ndũnaigua? Ndauga atĩrĩrĩ sweetheart wĩ kũrĩa rũgongo anga ndũnaigua. Nĩ sawa basi. Rĩrĩ. Ndĩna bata wa 50. 50? Cia kĩ? Cia shopping. Shopping tũragĩkĩte last week. Asa. Sirathirire. Shopping kwaja shopping ile tũreka nene gũkũ nĩ tissue. Ũrahũthĩra tissue 10 in 1 week. Tondũ wĩra waku no kũrĩa. Mũtumia wĩ mũrĩ. Ndũhũthagĩra. Atĩrĩrĩ kuma mbembe mĩtungo nĩ ũrĩire. Nĩ ũrĩire ndũma. Nĩ ũrĩire ngwacĩ. Nĩ ũrĩire mĩaka. Nĩ ũrĩire pizza. Nĩ ũrĩtiria manyamũ mangĩ ũretia maretwo agahambaga ngandũ. Kawe mũndũ ũyũ ũrĩ ona ndũgũgĩkora magwacĩnda. To no morarĩa gũkũ na matũma. Nĩkĩo wĩigana ũguo. You look hippopotamus of them. Ukihana nguo. Ta wĩrore na gũkũ rũgongo. What is the difference between you and a hippo? No kũrĩa tu. Ona gũkĩrĩa gũtirĩ na thĩna. Ndikionaga mũtumia wakwa nĩ ararĩa na arĩa rĩ niĩ nani ngakĩrugĩrwo wega no rĩu niĩ nani ndugagĩrwo menjegethe menjegethe mairio we ũkarĩa wega niĩ rĩu niĩ ndĩage menjegethe mairio nyama cia mani mahu mathagiro nĩ mũheaga noretio nĩ mathagiro we ũkĩrĩa manyama Yakĩnya na maũndũ macio mothe ũrauga. Ni ona bata ũrĩa mũnene ndĩ naguo. Nĩ bataire ũgwĩkwo. Atĩ ũrenda gwĩkwo? Kaĩ ũkũmagana? Atĩ ũrenda gwĩkwo? Ĩni. Ũkarũgama mbere yakwa ũguo kanjĩra ciugo ta icio buthu. Ĩni manicure, pedicure. Njuĩrĩ, massage. Nĩ gwĩkwo manicure. Kawĩciragia nĩkĩ? Gĩkũyũ nĩ ngwĩraga wega Gĩkũyũ wendaga ũkanyitithanie sentence. Asa. Ti kuga wewe wanyita nĩwe wendete gwĩciria maũndũ. Gĩkũyũ wendaga ũkanyitithanie sentence. Ũkaiga ndĩrenda gwĩkwo manicure, ndĩrenda gwĩkwo pedicure, na ndĩrenda gwĩkwo massage. Tikĩrĩria ndĩrenda massage. Pedicure. Facial. 50 icio ikĩrĩ na 10,000 cia kũruta tondũ no nginya ndĩe nginya ranji. Atĩ 50 ndume na 10,000 cia kũruta. Nĩ cia kũruta, citagwo na 10. 50 irutagwo na 10,000. Mũtumia na kuona sana. Nĩ ndĩrakũrora ũguo ngona atĩrĩrĩ. He kũrĩa ũratwara mbeca we. Ti last week twĩke shopping.
ya ngirio icio 50 no ga 50 wetitie tugithie twathie nyumba eno kire ndirona kiihuire guku ni tissue urahuthira tissue 10 kiumia kimwe na ciana guku itikire ona icio igua toto kiugira tissue urahuthira 10 thiko ithatu agiko tissue ni thiru Tafata mbeca cia kugura ingi uguo no kuria no kuria kinyagi komingi leo nie kwanja ne thiete right 02 uguo nie cio ngiri 50 uranjetia ri tondu ndunathi kuhuthira mbeca ku right reke ngweherere thie riri he muthuri ugwitwo Mr. Gatungu ni anjetereire kuria right 02 kindigire 50 asa nie kuu ni kuo riu thiete nie kuu no muhaka thie kou ri ni kuo thiete aretiga kugia riu na nisubua sana na ndiye direta wathi na mbere na kukia asa njogu kundu guthi ni no muhaka thie asa nduguthi ndugathi kundu right 02 no muhaka thie asa nduguthi no ndirenda guthie ngiri 50 te ngiri 50 uhe ngiri 50 cia ki cia kiama urite kimbugera guthukira we kiama giki utindaga ukinjira ngiri 50 ri mwaka ugathira itare ndona nginya atumia guku ri kiama giki ngiri 50 ici cia ki asa tigana tu kana ndimarehage guku ndukimarehage guku ngamenya ngiri 50 ndiraruta cia ki venye na kuona sana ngiri 50 njokete kuruta o mweri ka 50k o mweri ka 50k kiama giki urega kuria niki ko turaga uriagwo ni urari kana kaundu karia ndekire hindi kare ku thani na ikombe na cia ngiri 50 asa urathi night 02 asa kiama kiki kia ngiri 50 niguo ume ni nani ndiri na ngiri 50 ndirakune asa ni ukuhe ona kabaru ndicokagerie ngatho wega gukira kune ngiri 50 na njogu thio nywe njohi itarona kuri irathie kiama gwikate kiama kiriku ikombe na thani na ici ihuire guku ni ate mwika na ngiri cio 50 atumia acio ndire ndamona guku sijaba yona hawa mama hapa uhe ngiri 50 bona rucio nega kuona ifuku ona ndwetagia 10 na ndwetagia 20 ndwetagia 50 mukoragwo muri ndroma guku mukoragwo muri atumia igana kiama njira muri aingi igana ona guku kwanza tutingiiganirana nikio tuthiaga kunja muthiaga nja muri atumia muthiaga nja muri aingi na kuona sana ndirakunengera ngiri 50 jipange tafadhali jipange tafadhali kadike dago ikirema niki akina vile mimi nakupenda baby ni nini unani treat hivyo riu ngurie ri mutumia riu agikoa komaga na nguo ta andu anduthire utigani waku na andu anduthi niki wirorere macuka akagirutaga riu ri wirorere mutwe mutwe riu nya mutaici riu ni ciaki nada dutage ndutaga atiriri riu Kenya mutagikire ta njira atiriri Kenya mutagikire cia fashion niko utonaga we fashion ni iriku na muthuri ndaga kuona kindu kiega kuma mutwe ona ngiri 50 kiria kiratuma nje gukuneri ndakune ngiri 50 ndionaga improvement njuere nguo no iria gicuka no kiria utakihea time ta he time wone mutumia agireirwo nyumba muthuri akona kindu githaka ugithii uguo ukiinamirira naona kitu yenye niliona ni mzuri lakini sasa wewe makuo kitu wonaga hatire hapa hakuna kasi ki ndora wega ko atere hapa hakuna kazi tarora kuma mutwe mutumia wa mundu makuo tarora mane matu jiweho gekuhikia ware kairitu gathaka kairitu kadini kiega gathaka rĩrĩa rĩkĩtie kũhe ciana ti ciana ona ciana ti uhoro ciana nĩ nguhe ta kwĩiga wega mai gwĩthamba mutumia nĩ gwĩthamba mai wĩ gũkũ togu ndonona ngiuma bafu waima bafu na wacokia ndangari kwanja bura neno kĩrĩ gũtĩo gũtena ino ndiragecirĩtie ikomagirwo nĩ nyau na haha ino nĩ ga present kariku akadaheirwo kiama waheirwo kiama riu angikoo kiama muraheana nguo ta ici reke ngwire ungimenya we wacha nikwambie atumia mukaga nyumba mukahana ni muiganira mumezoea uikarage uri urenda makuo waikara hau no kuria na kunyua muthuri ndungimenya biu he maundu mangiendaga toto kurugirwo irio kwanja ndiracokire nginya ndiraria nguniko ndirarire nguniko hau ya maguta mare mahitia ru tire ndarugite muthenya ucio reke kwire akaria ta wirore utiganu waku na mugithi wa nguniki
Uyo kire mugithi. Manini waje. Oko ndego etua nego thi uthiaga haha uthia wigucitie ta mugithi wangu. Ni tiga ku ni babe. Ngiri babe te ndurona. Kana ule twanjanirie kwega. Kaeta twa. Kana ule ndari muthaka. Amaka ngoro ndi muthaka o. Ni wotonaga. Ukiuga we muthaka na nguo ta ici ri. Reke thi right 02. Horera. Right 02 ni kuo thiete. Muheagwo ki? Kiria heagwo ko ngure nduwe. Rĩu rĩ twaririe nĩ twakwaria. Reke ngwĩre nĩ ũgũcoka gũkũ we. Ũkũngora. I missed you. Niko fiti. Ai, nimekumiss, you know. Hey, I missed that voice. Oh, thank you. I'm here for you. Then, acha nifunge juu wewe. Nikauja ni miss. Niko kumisite muno. Nyuma kule hendi kuota. Ndakũhũrĩra thimũ. Ulikuwa unanipigia ukiwa huko? Nikiwa huko. Sasa nika change story. Nikaanza kuambia mambo ya plot. Na sasa akushika. Hawezi akanishika, mimi ni mjanja. Are you for real? Hawezi nishika. Okay. How have you been? I've been fine. At the same time sad because sijakuwa nikiongea na wewe like the way we used to. Yeah. I'm here now. I missed this Donyis. For real? Nilikuwa nimemiziti tu Donyi. Yeah, and your beautiful smile. Oh, thank you. Yeah. What are some of the reasons why you liked me or why you love me? Okay, acha nianze. For the first, kuna kitambi na watu wengine hawana. Oh, kitambi. Yeah, you have it. Umeona vile iko vizuri. So, look at this. At the same time, it's called a public opinion. Unakaa kama babangu like, unaona? Nakaa kama babako. At the same time, my love. Oh, okay. Yeah. Oh, so wacha tufanye hivi. Wewe unasema mimi am like a dad and at the same time I'm your lover. Si ndio? Lakini sasa ukisema mimi ni daddy, wewe unaambia mapesa zako mimi ni your dad. Oh, they know you. Unanijua? Yeah. Ati? Hakuna mwenye akujui like, oh my gosh. Ati najua kuperform? Yeah. Unaenda hata kuambia mimi na perform? Why not? You're my lover. Hope sasa usiwapelekee picha zetu sasa watu wanike, si ndio? Okay. Nitakuwa careful. And what if to change nyumba like nitoke bed sitter, you know, nipeleke Kileleshwa. Like something big. Yeah. Oh, tutoke kwa bed sitter sasa uwe unakaa Kileleshwa ama Kilimani. Italingana na ile mapenzi utanipea. I feel like that. Shaikupenda. Hujawahi nipea. I got you. Yeah. Unajua chenye nafanyanga nikupende, your sweet voice when unaniongeleshanga, and your smile. Thank you. Muangalia details zangu zinakaa. By the way, don't worry. Hata hii style, naona tubadilisha hii style, si ndio? Unataka style gani? Tumia ngoke hivi, nafanya hivi. Tuna ring nasikia. Ka ponytail. Yeah, something like that. And kwa nataka nifanyie shopping. Na zinataka kunipotea by one of my friends. Na nauzanga vitu cheap like vitu tu. From which country? From China. Yeah. Oh. The shoes. Okay, and the shoes. Yeah. Sasa shida ya nguo za China, sasa hutabadilisha hadi nini kwenye unaongea. Uanze kuongea Changi Honghu. Changi Honghu. Utaona. You'll see. Yeah. Dresses from China. Yeah. Yeah, why not? I can do anything for you. Okay. Yeah, I can do anything for you. Leo nilikuwa nataka after this tendo nipeleke the right 02 Tigoni. No, today we have some fun, you know, tumekaa kama tujaonana. And since ulikuwa umekuja kwa umejam. Yeah. So, I want to cheer you up.
Okay, tuende the right 02 Tigoni. The best club in Limuru. Yeah, I want that one. Nitakupeleka huko. Yes. Lakini sasa nimeshindwa nalipanga hii nyumba lakini hakuna kitu ya kukula. Una survive Shopping imeisha. Umekuwa umenyamazia like. Yaani hata nikitoa pesa hapa hakuna kitu ya kukula. Ni sawa tu. Ama umezoea mapiza tu, si ndio? Sababu jakuwa ukinitumia hadi pesa ya nini shopping. Yeah. Lazima leo tufanye. Thank you. Shopping lazima tufanye. Thank you. Sasa wacha tuende sasa huko the right 02. Tuende the right 02. Are you for it? Yes, I'm for it. We have fun, we drink, we dance a bit. But remember, I'm your sponyo na hakuna mwingine. Nikipata kijana huko, wacha nikwambie. Nijikora kama mundu huko njiko guthawe. Wacha no, can you look at me? Let us maintain eye contact. Unajua sitaki nisikie kijana mwingine sijui ya huku ama inaweza kuwa mvunguni kwa kitanda kamejificha. Kuna rafiki yangu aliniambia kuna mtu kanajifichanga mahali anaweka kailetu. Hapa hakuna mtu. So you know these are your corners. Unaona mtu. Wakati nitaona. Niliyakuona. Hawezi ona. Like sini wewe tu. Niliyakuona. Ukaigua ni mukomenyithio gikuo kiao. Kiaje. Acha tu mambo. It's only you. Nitogethie. Here we go. Akaji. Inaonekana uko poa, but don't worry about the lipstick. Yeah, I'll kiss it all nini tukifika huko. Ndio. Your work. Unajua tu. Yes. The beauty. Yes, na tudonye. Yes. Nitobie. Ake mama ikarerere kuria musie. Atire maisha kwagira. Yes. Hi, darling. I'm coming. Nakuja. Nilikwambia sisi wa mamas tunakupe na tunakupe mpaka advice. Yeah. I got you. Nakuja. Hi, sawa. Go.
Tumekuja hapa 802 tukapiga rumba pale na Mugithi. Sasa tunasikia hapa kuna Airbnb. Kuna Airbnb safi sana. Kuna kubwa na kuna ndogo. Kubwa na ndogo. Sasa unaona tuchukue kubwa ama ndogo? Ndogo iko sawa. Ukiniangalia hivi mimi nakaa mtu mdogo. Ufanye mahesabu. Ona nails zangu. Sijakwa ni nails. Ndio sasa nails ziwekwe. Don't worry, money is not an issue. It is like tissue to me. Sidio, I'm your sponsor. Sasa tufanye hivi, Mkikuyu lazima aone chenye analipia. Lazima tuone hizo Airbnb za hapa ndio tulipie. Okay, sawa. Kuitia mtu akupeleke. Yes. So ikara hizo tu tigoni nikega. Kama tuinua. Yes, habari yako? Nzuri. Yes. Karibu. Wewe ndio unatuonyesha? Mimi ndio naonyesha. Unataka juu ama chini? Juu. Juu. Tumeambiwa kuna za juu na chini. Ziko. Sawa, twende juu. Twende juu. Hi. How are you? Hi. First time yetu PV kabla ya 202. Nitigoni. Tumesikia mko na Airbnb. Tuko na kubwa, tuko na ndogo. Nisema nilete usitatu wangu. We have a nice time. Mzetu tuko na kubwa na tuko na ndogo. They are very spacious, stylish and privacy. Privacy. Karibuni sana. Si utapenda leo. Sasa
Ngoja, kwani zinafunguliwa na kadi? Sasa hapa bila kadi hawezi, security iko high. So lazima wake kadi hapo. Haya, unaona sweeper, zinawekwa kadi inajifungua. Kadi inajifungua. Kadi inafika. Si kama zile zingine za hata mtu anaweza vunja. Tuingie tuone. Tuingie tuone. Tuingie tuone. Yes, sasa hizo ndio room. Naona ziko very comfortable. Aya. Kairetu. Wai gorere kuagira. Orero sio ni mwega. Unaona beds ziko very comfortable. Mattress iko ni high quality. Ni safi. Safi. Sawa. So umesema kuna kubwa na kuna ndogo. Oh, nice. Yeah. Mungu abariki mama. Abariki wote. Tuweka huko vijana. Mungu abariki. Unani appreciating kumbe. Ninakuombea hata. Napiga magoti ninakuombea. Naona nakupenda. I got you, don't worry. Sawa. Thank you. So tunaweza ziona? Thank you. Okay, this way. After you, my dear. Pale unaweza kuwa kuna laptop yako. Unafanyia kazi hapo? Unafanyia kazi yako pale. Hizi nazo ni wardrobes. Na hizo nazo ni wardrobes. Unaweka kama umekuja na koti yako, unaweka hapo ndani. Okay. Maji ni moto? Maji ni moto, shower. Na towels pia ziko hapo. What do you think about this? Unaonaje? Uko sawa? Hizi room ziko supu hivi. Na hapa ni pa kuchajia. Hapo unachaji. Na kuna light twingine naona nikitaka kuongeza light. Na nikizima. This is very beautiful. Sasa wacha nilipe. Room inafunguliwa na kadi. Security is very tight. So, niende tu nilipe, sio? Karibuni. Koja. My wife. My husband. Mr. Jogo. Dai mzuri. Nikiweka huku wewe. Okoje tagia kilipe mtasioka huko. Karibu. Asa. Karibu. Ngoja kidogo. Ogure hake mwana goko Jehova. Muthuri thai. Baba kiria kanwa muthuri thai nyokwa. My wife. Nikiweka huku. Okire na 02 na woya room. Asa uka. Otagia tuyata ke. Asa. Oyo oni si amani. Ndoka kumuonia kuri akomaka. Cia mani wake ama. Uguo ngiri ciakwa 50 iria uturaga unjitagia ithia goko. Asa. Weka mwana. Wewe kijana. Usifanye nikufinye heke. Ngiri ciakwa 50 goko niguo kai. No visi hivyo vile unafikiria. Ugacaria karia karungaro. Gatari na gata. Nikio uturite unyingagira ni gita. Wewe nikiweka huko. Nimekuja, sinakuja kujenjoy. My husband is my wife. Una keno. Mungu saidia. Kasichana. Kuriondo. Nakaribu tuwe sarelia. Kwani kuna shida? Ni kama kuna shida. Kai. Nimekamatwa. Gaseke. Kama style Kai. Ngoja kidogo boss. Hiyo mechi ni kama haitaendelea. Si tufanye hivi. Nitakuja kule nikwambie kama nitalipa. Mambo imeharibika kwanza. Tatueni mambo ya familia. Wacha tutatue mambo ya familia kwanza. Nitajua kama nitalipa. Okay. Ukuruka kuninera pesa. Kaka nikaile wenako. Yaani kana hata nyonyo. Kama style dead na kana zunguka. Atirere tiga konjera ati ngajaririe gaceke. Na we acaririe nginya karia gatari na nda.
Uguo kitabu imekuboa sasa usaridie karo na karaihu kungira. Secretary wa ndu. Ni secretary uyu wa kiama. Wewe mwanake. Mimi sita kitabu siwezani. Ngoja kidogo, kijana, kuja hapa. Ngoja, toka hapa. Ngoja, umetafuta mwenye hana kitabu kana mamibi. Kwa hivyo mimi siwezani unatafuta akakutoka. Alitigana nake. Okugamuthulitha rĩrĩa ũrandĩra. Wewe noyo. By the way, Ndui noyo. kai kushikwa nakuo. Aka nikakuja hapa. Asa eko goe, tweki yogo eko goe. Tufanye hivi. Wacha kukaa. Na kama ukiwa hapa. My wife. Nasikia kanaongea. Reke tweki yogo tũrĩte. Mũciĩ witũ nĩ tũrĩte. Reke tweki yogo mwanake. Ũyũ nĩwe warikaria. Reke tũmatige tũthi tũthondeke mũciĩ tafadhali. Reke maranĩrie na ithuĩ twambe tũinũke. This is not right. Imagine tũrĩ akũrũ na mĩaka itũ. Tarĩa mwanake ũrĩa mũrapuci nake. Na niĩ atĩ nginya gaka atĩ wewe nĩ wonete ũrĩa mũrapuci nake. Tamaka nĩ thoni nene mũno. Nĩ thoni nene mũno. Atĩrĩrĩ, reke Tamaka. Ngoja hiyo mechi nimeona haiwezekani. Haiwezekani. Afadhali nilipe ulale. Hapa hapana. Ongeeni na huyo kijana. Wewe. Ongeeni na huyo Kai. Kai. Ulikuwa deal leo baba. Hiyo tumbo yote. Imagine. Tukifanya hivi, juu sasa wameenda, wewe hauna kitambi, you can see me. Twende kwa room, consult hizi mambo zote. Ama ni aje? Twende. Kani ni kesho.